یہ ریڈیو کشمیر یوٹیوب چینل باغ پائن ون بوزیو تھی ساری سامعین مزاحیہ خبر گوڑ خاص خبرن پہ اخ نظر وادی کشیر مز سارنی چوچاروائن آدھار کارڈ تو گولڈن کارڈ بناونس پہ سٹھا زور ہشن تو نشن درمیان اخ دلچسپ جڑپ یت مز زن ہشو کامیابی حاصل کر پنچایت الیکشن یہ نئی سر کرناونس پہ سٹھا فوری طور کرن وادی کشیر مز مہی تو مچھ غب گھنس پہ لوکن مز سٹھا خوف و ہراس تو ونڈ کالس مز یہ نلکن پور پٹ آب شاٹ کرن تو ون خبر پریشانی سان پیش وادی کشیر مز یہ ان قریب سارنی چوچاروائن آدھار کارڈ تو گولڈن کارڈ بناونس پہ سٹھا زور دن تو تمام چوچاروائن یہ مقرر وقتس پہ آدھار کارڈ تو گولڈن کارڈ اجرا کرن تکیاز کن وز اگر کان چوچاروئی بیمار گژھان آسہ تمس یہ مفت کھاد خوش پھل گوڑ راب کوم تو کوش مناسب نرکس پہ اجرا کرن یمچ بابت رات تم اکس ستار چاشنس طویلس پہ کران رات ضلع ادھم پور کس اکس نامعلوم گامس مز ہشن تو نشن درمیان اخ دلچسپ جڑپ یت مز زن نشو پنن ہشن اکہ کرس کنج ست منگ پھاٹنائے تو ہشن آو مبارکباد پیش کرنے تمن آو ون زِ برونٹ کن روزن تم زیادہ لڑائی کران یودوی زن تمام جوان خاندر کرن رستے روزن تو ہشن ین عدل بدل چپنہ کھور تو نالو رستے پھرن تقسیم کرن یم خبر چھو تھی کان تھوت بوزان گورمنٹن پنچایت الیکشن دوبارہ کرناونس پہ سٹھا زور دتمت یس زن مارچ اپریلس مز فوری طور کرناونہ یی تو ات الیکشنس مز گژھن ان پرے یوت حصہ نن تو پرمتن لکھمتن نوجوانن ہند خاطر یہ سلیب والن تو سیر بٹھ والن تو قالین کام والن ست کت بات کرن تکیاز پرمتن نوجوانن ہند خاطر گورمنٹ ہیل سپزمز تو اس لیے گژھِ سلیب والن ست فوری طور کت کرن امیک مشور تم رات اکس طویلس مز کران رات اکس زنان پارلیمنٹس خطاب کران مون ہشن تو نشن ہند مرکزی وزیر جناب چراغ بیگ صبن زِ ہش دن نشن کھلا تو خاندن پرتک نا اس لیے گژھن تمام نوجوان ام کارک بندوبست کرن کہ اس پز کت پٲٹھۍ برونٹ پکن تو امچ بابت یل تم رات اکس شمشان گھاٹس مز پیش کران یت مز زن تمو یہ فیصلہ نیو کہ ہش تو نش گژھن پانہٕ ؤنۍ لڑائی کرنہِ تو یت مز زن پتہ زٲم کامیٲبی نِن رات آو دۄہلہِ دُپہرن دۄہلہِ معافی دیو مے گو مشتی سامعین وادی کشیر مز مہین تو مچھن ہندس اچانک غٲب گژھنس پہ خوف ہراس پٲدٕ سپدمت یت مز زن لوکو بند کورمت ونٛدٕ کالس مز کوٚت گٔے یم مہہِ تہٕ مچھِ یم زن اسہِ سُلہِ وُزناوان تو دۄہس کھٮ۪نس چٮ۪نس مز رکاوٹ پٲدٕ کران یمن ہُنٛد گژھِ فوری طور کانٛہہ قدم تُلنہٕ یُن یتھ مز زن مہہِ تہٕ مچھِ فوری طور کشمیرس مز واپس روان کرنہٕ یُن نتہٕ گژھن تِم یمن ہُنٛد کانٛہہ چارٕ کرُن یمو زن مہہِ تہٕ مچھِ ییٚتہِ غٲب کرِ تہٕ باقٕے زُو زٲژن پٮ۪ٹھ کیٛاہ اثر پیٚیہِ آب پاشی ہند مرکزی وزیر جناب چلئی کلان صٲبن وونمت زِ چلئی کلان کس رٮ۪تس مز یی تمام نلکن آب پوٗرٕ پٲٹھۍ شاٹ کرنہٕ تکیازِ نلکہٕ والٮ۪ن نلکہٕ فٹرن یمن زن سٹھا مشکلات ویتراوٕنۍ پیوان ونٛدٕ کالس مز تمن وننہٕ آمُت تمام ملٲزمن کہ تم گژھن صبحس سُلہِ ؤتھِتھ پننٮ۪ن موبائلن سُچ بند کرٕنۍ تکیازِ تمن لوٗکھ واریاہ تنگ کران ییٚلہِ زن تم پننٮ۪ن گرن منٛز آرام ترٲوِتھ آسان چھُ تہٕ ہۄپٲرۍ تہِ ہیلو یپٲرۍ تہِ ہیلو اس لیے گژھن تمام ملٲزم بند موبائلن سُچ کرٕنۍ تہٕ پننٮ۪ن گرن منٛز گژھن آرام ترٛاوٕنۍ تمام لوٗکن چھُ ییٚمہِ کتھِ ہُنٛد بند آمُت کرنہٕ کہِ تِم گژھن نہٕ مُلٲزمن ستاوٕنۍ تہٕ نہ گژھن فون کرٕنۍ تِم گژھن پانے بیلہٕ گیٚنٛتہِ داجہِ لِونہٕ وغیرہ سۭتۍ تُلٕنۍ تہٕ نلکن پننٮ۪ن نلکن گژھن تِم پانے تھوٚپ کڑٕنۍ تہٕ یِمن نلکن کورِ لوٚگمُت آسہِ تمن یی ان قریب اکھ سائیکل پمپ اجرا کرنے یم سۭتۍ زن تم نلکن تھوٚپ کڑن تو ملٲزمن گژھن نہٕ ستاوٕنۍ تو گورمنٹس گزٲرِش یِوان کرنہٕ کہ تم گژھن یمن ملٲزمن ایڈوانس تنخواہ اجرا کرٕنۍ تو پننٮ۪ن نلکن گژھن تمام لُکھ تھرماکاٹ ؤلِتھ تھاوٕنۍ موسمیات کہ اکہ اطلاع مطابق آئندہ 24 گھنٹن دوران أکِس 2 جاین کویا کملن سۭتۍ روم ہیٹر گیزر تو بائلر وسنُک امکان ٹریفک
ٹریفک کنٹرول روم پریس بیان مطابق آسہِ پگہ تمام رشوت رٹن والٮ۪ن تہٕ دِنہٕ والٮ۪ن پننٮ۪ن پننٮ۪ن دفترن کُن گژھنُک اجازت تہٕ کٲنٛسہِ تہِ نہ رٹن وٲلِس آسہِ نہٕ دُطرفہٕ پکنُک اجازت. سامعیٖن، یہِ ٲس اکھ مزاحیہ خبر. أسۍ چھِ اُمید کہِ تُہۍ کٔرِو لایک کومنٹ شیر یِم مزاحیہ خبرٕ تاکہِ ہر کانٛہہ یِنہٕ واجٮ۪ن خبر واتہِ گۄڈٕ تۄہہِ نِش. سٲنۍ کوٗشش روزِ ہمیشہِ کہِ تُہۍ روٗزِو اسان تہٕ گِنٛدان. یِنہٕ مٔشِد گژھِو کومنٹ لایک شیر تہٕ سبسکرایب روٗزِو یہِ چینل کران. ٲسِن اجازت. السلام علیکم.